kukhona lesikubita ukuthi ngivulubekene wakha indlu lapho ingahlali imuntu ungena wena nalento yami kuphela. Sure. Sure. Lokuthiwa ngivulubekene. Nasikhuluma ngavulubekene ke sikhuluma ngento ke lokho isijasi kwemali lokho. Okay. Yes, ukuthi uthuma kukulandzela imali. Kuye kuthi mina ke njengadokotela site kutesta wena ungabhadali. Khona ke lokho kuthiwa ama boys. Ama boys ke hlukana lokuthi uyolisebenzisa kanjani. Okay. Lokho uyakuthatha nje kimi uhambe nako. Asikutest lokho ngoba vele kufuna ukusebenzisa le la uyokusebenzisa kuyishasi nje ukuthi ukubone bese uyahamba. Okay. Yes. Yeah, kufike kuhlukane lapho. Lo lokutestwa ngolovulubekene ngoba abantu bese baba confused ukuthi awu uthe wena boys utafika ungitestele li boys leli test wako ngilele kuthiwa ngivulubekene kuphela. Uyehlukanisa ke na ufika kudokotela uthi ufuna vulubekene noma utofuna nje li boys uma khona lama boys uthola ukuthi protection akuvikela nje imphini akuvikela emisebenzini akuvikela lapha nalapha